Bharat det bimati Assam havar mon samla pen rengdok rengni ke pedojia phan inu da bang phu Assam alongri district do ana king pen damsi chirok tok asai ki pipon. Ahom Sahidya Sabha Diphuaro asai hem adonri Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kang pupon. Koilamati wo phong asar arong rong isi khajana kache hodai. Congress ay asong atumpen mas joining amay kang nipon. Kardom pinia birta than bang pinili merina han sepi non arjoitha birtang ton pen. Thang ni phai Krisiarni ada borphai kebapor di fulurulang soalong kedo Assam Sahitya Sabha adonri Karlitang Dam Sau Siva Hadiki Chekimo Amen Pen Kikimpon adonri Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kangpupon labangso adonri Dam Sau Siva Hondiki Asopo Sau Bikrom Hondiki pensi Kimponlo donri kangpua maelong Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Ratan Teron Lun Singh Teron MSC Richard Tokbi Lapen Lameramay Amay Pu Kupur Singh Rongpi Pongchun Bang Liladhar Teron Rap Pongchun Bang Joy Singh Tokbi Atunta Chitong Dut हमारे बंधु दीप डांगरिया और बेलेग ठाई और बंधुरी जो बाकी एबार 2023 बाजेटर जो भाई दिया यार प्रयोजन जो আছে মানুষজন যাতে Bertapang dakpon di Fupen Agostini 365 News India. Congress ay asong atumpen mas joining amay kang nipon. Lakha ke Hawar ke hat constituency along Hawar ke hat Rajiv Bhavan asay hem along Congress ay asong atumpen pini mas joining amay padupon. Pini labang so amay along Hawar ke hat mondol amay pudyuri lekthe hin pen may chari ponsik bangso amay along aluhisar po man pen chitong dun abarim CEM khor singing team Kongchun bang Sanjib Teron Rajen Bora dun may pu Karbi Anglong District Congress Committee Larbin Teron pi rongbong terang lapen ongdung ke theke dinya tum chitong dun si bangso amay along RDP dun pen chingwai chingsai pedopon adun thu BJP asong along pen COC Congress asong along bang pharok phoso se muluk ate pa opun lapen thu non ke bang GMAC kilik sitami high pon vek pumsi Kongchun bang Sanjib Teron hin pen Herangke karju ponahut nang pachin dun. Asipini, ani pini nang damlo je alang tu belam thike longkon nilalo je pini tum kon aning kiduk ni sosol kaken aning du lam chen thanlo isung ke boy lam je thanlo pini alang li long lan roman instituto lo pini pinang an kiduk de arab chim chita BJP han se paduk dung arab sta pin pinya chapa ogdun lo alang to machin jilo pini jong silan ningkan Khoki tum ke kiti ke reng ason sini tum ke manlo non kan khojong si BJP rong tang ton se patila ko silak ko sini je pondo asi ke bang ji ani bang ke lan susi almost 3 sita kaprek parti pen Congress no ke joining tum do ikiji la tum kelong ji ate Hawar ke hapen long bamon rock part 365 News. Bharat det bimati Assam havar mon samla pen rengdok rengni ke pedo ponji aphan inu da bangphu Assam along ri district do anaking pen damsi chirok toka seki ki pipon Assam along ri Darang district asor Gori Sankar Kalita pua bangphu Darang district pen Assam havar mon sam ke pedo ponji kindu ke raikom ponji aphan clear senga perthe ke pavir pon pedeji lapen EV ki pipen inu da bangphu aphan ki pijok pon akinang sot alam hai hui mat ponsi Assam havar district do an aking pen damsi Chirok toka seki ki pipon asay kedeng pon. Lapuson se Gori Sankar Kalita alang lihin pen matijonga chiklo ni phai ingko repli arani Darang District Police Station pen nang pangcheng ponsi pini thang ni phai crazy arani Karbi Anglong mate dipho hiti anang lesi
Jerok tok asai dek bonlo. Arju panik tha alang lihin pen kaning je pon halam te. 2021 বছৰ 24 ডিচেম্বৰত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল অসমৰ দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ পৰা সমগ্ৰ অসমজুৰি আৰু এই অসমজুৰি পদযাত্ৰা প্ৰাক্তনত ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা এটা যাত্ৰা কৰি সমাপ্ত কৰা হৈছে আৰু দিল্লী যাত্ৰা সমাপ্তৰ পিছত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে সমগ্ৰ অসমজুৰি 35টা জিলা দৰং জিলাৰ পৰা আৰু এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ গড় সংৰক্ষণ আৰু আমাৰ ব্লাড ডোনেশ্যন আৰু সমূলি এই যাত্ৰাটো প্ৰতিটো খোজ আৰু এই তিৰংগা যাত্ৰাটি মই আমাৰ অসম আৰক্ষীসকলৰ যিসকল শ্বহীদ বৰণ কৰিছে আৰু যিসকল বনকৰ্মীয়ে শ্বহীদ হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি মই এই যাত্ৰা উৎসৰ্গিত কৰিছোঁ আৰু মোৰ যাত্ৰাত সহযোগী হিচাপে অসম আৰক্ষীৰ আমাৰ ডিপু আৰক্ষীসকলে মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে সকলোলৈ নমস্কাৰ কাৰ্ডম জনাইছোঁ। Dipu Ben Agosti Ningti 365 News India. लाखाइन को रफो निलिप कॉन्स्टिट्यूंसी के परलो कोयलामती वोफोंगासार गांवबुरा राजतेरो ना हेमा चतायालोंग निंकाने सेकपेन खाजोना कचिदाय मेकार मिलार दुआन पेन चिंकी चिथान पोन labang सोलोंग इसी पेन इसी कचिंग वायालोंग चेपराय पोन निंकाने सेकपेन रोंग इसी कचिंग वाय मते रोंग खाजोना काहोदाय पिनी सिरकेप निंकान सुरिनी राइन को रहनी आर्नी अनारलो अपर बोरफाई क्रेस सीमा लॉम्पेन बांगचेंग पोंसी नेरलो सुनी रोंग रुप के मेसेंजी अफान लापेन Kaprega sonamung cingki cetan pon lapuson si isi pen isi keparai pon lo hajira ador habit ke panador ok ador habida ok ador lokela ok sok e ador paikang kaya ador longleki hudador cek mate bembu ipumador adama sarahut kichi ke jangahut ason tinta ceparai pon lo lapen kaprega sai angdeng pen cengki cetan pon padolo la sopit koilamati wo phonga sararong aphur kimo sitame hafi sar phusara tumpen ingthum wangjir pen sarsing terona hin pen lam thejai ponlo lapen hemrit ke pangthir ponangji lapen rong rup kache paklar ponangji pualam theju misen pen SGB Lawrence terona hin pen sarkari gambura Lawrence terona hin pen lam thejai pon la sipini wo phonga sararong khajona kache hodayalong arong tin gambura tumta nache tongdunsi manpeng pen karbia pohu pen archopon lapen wo phonga sar arong adona phai kadokawe don pharoi sirain ko ratro adona phai do labang sopini khajona kahodaya mayalong akimi ronaki ludun ave lapen wo phonga sar arong pen arong kaprek kedam puta ave lasipini koilamati wo phonga sar arong labang soning kane sega mayalong misen me et pensi sai pachun pon pamilu ini rain ingkora hini ning kans kami rongruk arat pen cerai ponsi rongruk tapi meka pechok ji apan ningkan sek mekar cingru mamai ani peman ponang upen nili tum pini peman ponlo asenili tum rongruk kethei giding sarpi sarpu riso ejang aklimang phar atum pen nili tum cingrum si ason nili tum rongruk kachimthu abar sai apan nili tum amse rongruk ke mege chok ji apan asenili tum chekhan chimum ponlo Masih mesen pensel itu pini aja emek itu picun polong lo. Kahini liya kapek niye jelo nangli nakar ju mate nili tum alam pen kelalo. Kolam matiar lok ke 1910 aninkan pensi dat therapy kato ko bi parisi awar nang MC rong bocilo lapen peneng anam bangke surihini rain korehni amplengalo asela sombong nona bangke rong ke troksi du rong ke troksi yang bong pen ini yang bangke di tubuh pengasara rong jasi akatinggun dulu stame tapi kapre rong pen sta inut bahani rong asara pan kehang du stame non uthor katimwai paduji hala bangke alok si isiang ri ap kecerai pan patu na bangso pini arong hawal ka prek bana chetong dun angang baratum hanang li mane thandon jima arong ka prek kana chetong dun gangbra tu ma phan bang kela hello alang tu phan ni thanun lo
nang litum ta rong khaina khacho dai padulum anekan sikating wai nekan se kambong han tiyor ador konon basai ka tiki ador konon regipan apor konon kan china nga chirim apor konon la penke rong rup somara tum aphan logo chali atu phan war sai somsi kikleng dan kimi akam kikleng yima akeh no to war kitam de dia pan lahai stame pini stame tu ni tum phongsa agambralo alangli ini rong kana ka dai long ka lahai lam chan pon pagi ni pan Berta Bangda Kon Dilipen Mosesteron 365 News India. Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom.